دولتا حسنوية. ميركتيا حسنوية جالكي بالا ديروغزانان كشاندية این وكي ابن الأسير ابن مسكوي ابن خلدون وهنن دنجي ديروكاوان لقلمي دانا لبالي كسي جوجلكي سري خواه دبر دنگو باسين وان دا ايشاندية ديروغزاني كرد شرف خاني بدلي سيبويا. شرف خانه پریدو یم ای شرف نامه خواه به تمامی جبن مالا حسنوی هان را وقتان دیه. تیده ناوین میرک و حاکمین بن مالی ریس کرنه و بویرن وی سردمی آنی نزمین. سرکار اشیرا برزکانیانه میر حسین برزکانیه کرد سالا 941 کیسا خواه لقلسیه عباسیانه و بالپشتیا بوهیان تینه. هیمه پیشین ای دولت حسنویان داتینه و خوکی میر کردین حسنوی رادگینه. ده همان دمه ده لهرمین دینوره نهاوند اسام خانه بناوی عیشانیه میرکتیه که کردان لدار بو گوهردو براین کرد و اندادو خانم مزناهی لید کر. دناف برا وان هردو برایان و حسین برزکانی ده مروانتی هبو. حسنوی هی کره حسین برزکانی کرد دبو خوارزی وان. دبن آلا و سروریا حسین کرد ده همی بونه یک و انداد و خانم جی پیره لسر تخت سرای رونشتن. بوی یک بونه را دولتو که حسنوی گلکی خورتو قایم بو و باجار حمدانه وکی پای تخت خواه نیشان کر. حسین برزکانی بجامری دستخوشی خوراگری و میرخاسی خود هات ناسین لورا کاریبو بساناهی کردین حسنوی بریوه ببه و دولت خواه یان و آوابوی بفگرتنا حمدان دارو دورا دینوره سامخان و هن زومن ازربیجان و شهر زوره برفرت در بکه. بدومانا دمیره حسین کرد هیمین دولت خواه مکمتر کرن و هیزا خواه باشدا سرهف. لوی درجه یاگو ایدی خلیفه عباسی المتقی لله جی ترسیا و هولدا خواه گو پیشوچون و ایریشینوی بده سکناندن. سالا 941 خلیفه عباسیان وزیر خواه با ارتشا گران و آجوت سر حسین کرد. لباجار حمدانه هر دو ارتش روبروی هف هاتن و دوی شریده حسین کرد زورا عباسیان بر و بجارکه و ارتشاوان تالان کر. حسین کرد افرو شاهان لگردلی خواه بکارانی و دهندر ولیده بشارزایی سیاستا خو مشاند. سبا شرین بدردوری را تخوبین ولات خو آسی و مکوم کرن. ده همان دمه ده گلکی گهددا مرگ و جرگهان لوراوی باج دزانی گودورین مینا چیمن و زوزانان سریکانین بنگهین این آبوریا کردانن. پیرجی لچاندنی باش مقاتبو سر وقتی وی که ببو گوتی کلیا ببو هیان را دیل حسابی وی به. جبروی چنده پیوندین خورته بواردانین بسایاوان ریکاران هر وها جبرگو میرکی قنجو آشنا بو و چمکی وندادو خانم جی آنی بو پنداخوه و او بجداری حکمرانیه کربون. دولت حسین کرده دروشک سقامگیر و آرانده دجیا. دیسا جی چرخا فلکی لگور خوزیانگریا پشتی وفاتا باوی خواه ده سالا 960 ده هر وها وفاتا هر دو خالن خواه خانمو ونداده حسنوی هی کره حسین کرده لسر تخت ده سالات رونشت. هرچندی باوی وی هیمه دولت بونه دانی بو و واتنیا کره خواه هیسان جی کر بو لی جبرگو ده سردما حسنوی ده گلکی خورد و برفره ببو و هر کسی حساب جی کر ایدی دولت بناوی وی هات ناسین. بمیرانی زانبون خیرخوازی پیلوانی و کووانی خواه حسنوی آویت بو باوی خواه ده سردما باوی خود جی او حاکم کلاها سریاج او میر کردین برزیگانی بو. حسنوی هی کره حسین کرد پشتی وفاتا خالی خوان داده ده سالا 960 ده
او سامان و كلهين قود دستي كرخاليوي ابو الغنائم عبد الوهاب دبون بسر دولتا خواه کرن. پشتی وفات خالیوی غانم نسد و شستویه که کرخال حسنویه ای بناوی دیسم ابو سالم لکلها آفاقی شونا باوی خواه گرد. بدومانا دميره تفي قلاها آفاقي حسنوية آفي سرهمي ملك و آسي جهين ديسم گوش باوي خوغرتبون و بدس خوا آنين. باشي هرچه اردين خالينوي ونداد و خانم هنا وگرتن. بفيكي دسلاطاوي تيكوز و سرگهاي بو جلورا حسنوية وكي دامزرين ري راستين اي دولتا حسنوية تيزانين. جاوابونه حتى روخاندني ابن خلدون بدرجاهية لسرفي ميركتية نيفسيها چده هندري مالبات دبا چجي بدردوري ربا. خلدون داباشا همي شر وناكوكين ميركتية كريا دبيجا حسنوية بهمي هزا خواه دورين جياي وگرتن و دسپيكي بوهي هوگري خوا کرن. لی پاشه دناو بیناوی و ابی مسافری بوهی دا دوبندی درکتن و پاشه د میدان شرده ری کفتی هف کرن. دوی شریده حسنویه بدست خسته و بسر کفتن آخوره کرگو بوهی جه بترسن و حسابان جه بکن. دنویسارک خوده ابن الاسیر بمدد زانین گو حاکم بوهی لهم بر حسنویه گلکی ریزدار بو و قدریوی باش زانی. لورا دشري بويهيانه و خراسان ده حسنوية پشتاوي دگرد. دماغو لدورا بويهيانه حسنوية پاجي برهف بكرا حاكم وان دنگ جخوانه داني. پاشه دناو براوان ده شرو پفچون درکتن. لجبرگو حاكم بويهيانه زورا حسنوية نبر نچار ما گو پیره لهف وره. حسنویه به ملت خوره مروکی داد برور و خودی ناوو دنگکی چه بو. هر وها کاری بو ببوهیان را تکیلین خوب باش خورد بکه. نمازه لحرماریه به تمامی بون حوال بندین هفودن. لورا دماغو سامانیان درجیوی هرمه کربو. حسنویه دست آلی کاریه درجی بوهیان کربو. پشتیگو حسنویه دهندره ولده آرامی و همینی بجیه کر ایدی به کاروبارین دولت ورابو. جبو پلانین چاکسازیه گلک پررجاندن. سالانه پره کی زیده وکی صدقه جمکه و مدینه را دشاند. کریارین دزی و شیلاندنه بجارکه وتو نکرن او گرانی دا اولهیه. ده سردما خونکاریا ویده همی هیلی جیانه گشبون. حسنویه هر وها لپروژین آواه سازیه جمقاته بو. لباجار دینوره مزگفتک به همباله کر و کلاها سرماجه جنوب آوا کر و لسرماجه باجارکی پربدو جمرمران آوا کر. ده دماوی ده تفگراله کرنه بخورتی داخوه هر وکی باوی خواه ویجی باش دزانی گو سرکانین هری بکر هاتیین آبوریه زوزان و جرگهن لورا گهد داوان. ده همان دمیده به همی شیانین خواه چاندینی ولاته به پیش ودبر نمازه لعردین دشتو گونج آو. باشه حسنویه دولتا خواه برفره ترکر و هنده ورندن دانبر خواه هر وکی هرمین برو جرد شابور خواست نهاوند و سامخانه دخوبین دولتاوی دگهاشتن شهر زوره. ده انجام ده سینورین دولتا حسنویه جدینوره دریجی اهواز خورستان اسد آباد و نهاونده دبون. سردما میر حسنویه کوری حسین کرد گلکی گش و بسر کفتی بو. و سردمه نزیکا 20 سالی آجوت و حسنویه لکلها سرماجه وفات کر. ابن الاسیر ده دزانین گو حسنویه سالان 97 و نهان جیانا خواهج دست دایه. هر وها دبیجه پشتی مرناوی ایدی زارین وی لبنگوی هفت کون. حسنویه 7 کره هبون ابو العلاء عبد الرزاق بدر قاسم ابو عدنان بختیار و عبد الملك. هر حفظارین وی بون دو بندك بشجريا فخر الدولة البويهي وبندك بشجريا عادة الدولة ذكر.
دوين هافيرا عادة الدولة خوتفليفي دو بندية كر وكاري أبو النجم بدر وكي حاكمي هرمين نشان بكا. بدر جي كاروبارين ميركتيا خوا دانسر هف و برگالاوي بريكو بيكر. د شرفنامه خدا شرفخاري بدليسي دا باشا همي بوير و ناكوكيين بنمالا حسنوية دكا. دبن مالي دا هريزي دا ناوي بدر الديني كوري حسنوية دردكا و بيش گوش بغداي ناس ناوي ناصر الدولة ليتي كرن. جينورين دولتا بدر الدين جدين وري دريجي أهواز خوزستان مروج ورد أسد آباد و نهاوندي دبن. وان قاس مملكتان بچولو دشتو جيايان و دگره. وصادخية قوة فاتا حسنوية جادة الدولة البويهيرة مينات درفتا كزيرين هات قو باشي كيسا خلياني لورا برايوي فخر الدولة وبسماميوي باختيار الدولة البويهية هوالين حسنوية بونه وحردويان لدش عادة الدولة دستكا حسنوية دخوست. عادة الدولة بخوجي دلهبو حكمرانيا حسنوية عن جكوك فراكا وخوجفية كيرا حاضر كر. ناكوكي و دوبنديين بيناف بر ان دناف بينا زارين حسنوية دا كاري عادة الدولة باش هيسان كر. باختياري كوري حسنوية كرد قولك لها سرماجي دجيا جعادة الدولة را بيامك هنارت و تيدا دازانين قو اوي دجك لهي برده و رادستيوي بكا. بشتي ورقرتنا بيامي عادة الدولة البويهي بارتشك جران و آجود سر دولتا حسنوية و درباسي حمدان و نهاوندي بو و كلها سرماجي جي كونترول كر. دا انجاما في ايريشي دا عادة الدولة دستاني سرسبتين زير و پريان و ميركين كرجي جنچاري هاتن رايه. باشي لاوين حسنوية كرجي بعادة الدولة دازانين قو اوي رادس ببن. عادة الدولة فرماندا قو عبد الرزاق ابو العلاء ابو العدنان و باختيار بين دست سركرن و او آفيتن زنداني. تيغوتن قو تصالا نحسدو حفتي و نهانده دستاني سرمالو ملكي وان و او همي كشتن. دما عاصم و عبد الملك بكشتنها براين خو هايبون لبر عادة الدولة آسيبون و كردين دارو دورا خوا كومي سرحف كرن نوكي براين خوا ينقلسو نزان اف هردو برا بميراني و جاميريا خوا ناس كريبون. شخوا دما عادة الدولة قدري برايوان بدر كوري حسنوية بهتر دقرت جلكي لهير صابان هردو برايان چو و شريخ وراغ هاندن. نزقبونا عادة الدولة جبدر كوري حسنوية را مينا سياسة كيبو قو بيد خوسته كردان هوگري خوا بكا. جبروي چنده اوكي ميركي كردين حسنوية نشان كر و دبيجن او قاسي بيرجو مرد بو لدرجة ياغو حسبكي بزينه زيرين تفي شوركي زيرين داني. افتواتيا قو اولشونا باويوي لسر تختي دولتا حسنوية روناند. دبيجن عادة الدولة جبر چند سدمان بدر هالبجارد. يك جي اوه قو پشتي مرنا باوي خواه و بريقو عادة الدولة ايريشي همداني بكا بدر تاولي كاروبارين دولتي بريفا برن. هروها دبيجن قو بدر باشترين و زاناترين براين خبو و دملي سياسة دا مرفكي كونا و آقل مند بو. ده همان دمي دا كردان جي دي حكمي بويهي عن قبول نكرا. جلورا دوابو عادة الدولة جلاوين حسنوية كرد يكي هلبجيرة قوكي حاكمكي روا و ميرات خوري باوي خواه بقبول كرن. عادة الدولة بدر هلبجارد جبو قوكي منتكي بخوهستيه ويدا وي هوگري بندا خوبكه. ددمين بيوزده دستين آليكاريه دريجيوي تكرن. بويكي هزابوي هيان بكردان دوقات خورد بو. بدر كسايتك خورد و فيرس بو و در دوره باش حسابي ويدكر. كردان جي حز دكر و همول دوره كومبون. بدر جي افيك جبو خواه و دولتا خواه باش دديت و بكار آني. وكي سر انجامي بدر كوري حسنوية كرد بآليكاريا عادة الدولة البويهي دصالا نحسد و حفتي و نهان دا بو حاكمي دولتا حسنوية.
بدومانا دميرة و جبي فاجويا بويران هات زانين گو بدري كرد ددما حكمي خودا فرمان وركي قنجو كونافاني سردما خوبو. هروها بهيبت ميرخاسي و دادبروريا خوجي دهات ناسين و دهامان دميدا مرفكي هوال پرور و گلكي نشمي و خير خاز بو. هرو ساوكي شاهي هري قنج اي سردما خواه دهات حسباندن. دناوا ملت ده کسی گوتناوی نتشکناند. کاروبارین ارتش باش زفت کربون. مروکی دلوان بو جو تخم خواه حز دکر و خیرخواز و دست وکری بو. ده پس نوی ده هاتیه گوتن گو مروکی خوراگر و شارزابو و گلکی قدر کردین خوین حسنوی دزانی. چاوا گو حکم بدر کری حسنویه لحمدان دست بو ایدی هیمین دولتا خواه مکم کرن و بریا آرامی و هیمینیا خواه باش لسر لنگان گرد. لی اویکا هانه لکیف خوشیا براین بدر نهات نماز عاصم و عبدالملک گوجبو تخت دسهلاته و مزناهیه برینوها پیر شر کربون. لیوان ندزانی گو بوان کریارین خواه او زیانه که مزندگیهین دولته و سر وقتی وی که نببون گو چد به بلا ببه. جبوگو دستکفتیا دولته بپارزن دوی آلیکاریا برای خو بکن و دستیوی برندن. جهمویان بویده تر کدا گودایه وی که وکری بمدد زانین. بدر لاقی مزناهی بو و گلک پیمانین حوال بندیه گریدابون. وشخو همویان عادد الدولة البوی هیجی دناف ده قدر عاصم و عبدالملك دزانی و همی کس لهم بروان ریز داربون. لداویا داوین کتن پیسی راهو و بدر زورا وانبر برای خو عاصم دیل گرته و او آوید زندانا حمدانه و عبدالملك رویا دروی ولید. افدو بندیا هانه بومینا دست بیکا بینگا وکنو. بدر سینورین دولتا خو آسی کرن و گلک باجارین مینا خوزستان و اهوازا ناوندا هرما خوزستانه برو جوردا نزیکی حمدانه اسد آبادا دناف بینا حمدان و لیسیرستان ده و نهاوندا گو 6 کیلومتری لباشور حمدانه اف همی وگرتن و تول دولتا خو کرن. هر وها کله چیا گلی و مرزین وان هرمان دست سر کرن و او قاسی ریکارین او لهی آسی کرن حتا گو هیمینی روناند. دگوتن هیمانن هری بکر هاتی ین هیمین کرن و آرام کرنا دولت داد بروری و حس کرنا جخل کی بون. بویه که همی کلم و ناکوکین هندرین جی چاره سر کرن. درباره سیاستا دراوی ده بدر کره حسنویه بگوهرتنین دیاری چاورا بو. دوی مسئله ده نرینین وی لجیه بون و ریکارین وی همیجی درست بون. بسایا وان بریارین خواه قاسین دولتی بپرین گوش خوگویا چاندنیه وردگرتن بسر وچون. بمیرانی و گوناوانی خواه ریم بازرگانی جکلش و ریبران پاقش کرن و وکی بردیل پره کزیده جکاروان بازرگان و حجیان وردگرد. ده سیاستا دراوی ده بدر پرگالا پاوانگریه بجارک وراوستاند و هرچه پاوانگرین گو هبون او دارزاندن. لورا وکی خیانتک هوج مزنتر لویکی دنری. جبوگو بازارا کرین و فروتنه حسام بکه و مالو برهمین گوش حمدانی را لازمن دابین بکه بدر لپای تخت دولتا خو حمدانی خانک آوا کر. هر وها دگوتن جبوگو جبر دایکاوی و عادت الدولة البوهی و بچن حجی سالانه 1000 دینار دابی زلامان. هر هفته 10,000 درهم وکی صدقه دا جار و جنبیان و لخلکی مکه و مدینه 100,000 دینار خرج دکر. جبوگو پیلاوین لازمه جحجیان را درست بکن لسول بندین لسر ریکا حمدان و بغدای 3,000 دینار خرج دکرن. پره کباش جکفنی مریان جسیوی و بلنگازان را ترخان کربو. هگرد مملکتی ویده بو بلاتک رو بدایا و پره انقاسا دولتی لیکن بکتنا او صدقین گوج سر فقیران دبرین پاشی دی سابدان وانه و او قربود کرن. هرمین همدانه دینور نهاوند اسد آباد و دورندن پیشو خراجا خواه با عادتی ددان حاکم خواه بدر کره حسنویه.
بویەکێ بەدر وەکی مێرەکی قەنج و گەور هات ناسین ناوودەنگی وی بەلاو بوو و ji çar kenaran xelk diqesidiye. Gelek dahatên dewletê yên bikêrhatî hebûn. Lê dahata goherî zêde kara wê baş bû, sewalvanî bû. Ji ber vê çendê damû dezgehên dewletê gelekî guh dida cêrgeh û zozanan û ji bo sewal û pezkoviyan miqateyî cêrgeh û aviyan bûn. Bi heman awayî çandiniyê jî aboriya dewletê geş dikir. Bedir Kurê Hesnewiyê serwextî vê rastiyê bibû û dest bi çakkirina çoyên avê, kolana bîran û berferhkirina zeviyên çandiniyê kiribû. Van hemî hêmanên hane bi hev re kiribû ku halê xelkê xweş û rewşa deverê jî aram bibe. Di serdema Bedir de bazar gelekî gorgîn û germ bû. Bedir riyên bazirganiyê bi ewlek kirin û dibêjin ku di sala 1996 de 5,000 dînar li ser karawanên bazirganên Xorasanê xerc kiribû. Lewra riyên bazirganiyê baş kontrol kiribû û keleş û rêgir bi dûr xistibûn. Dibêjin bi navê Esferê El Urabî keleşekî bi navûdeng hebû gotum û dayîm rê li heciyan digirt. Bedir 5,000 dînar jê re rê kiribû ji bo ku karawanê heciyan asteng neke û ev pereyê hane bi fermî li qelemê ketibû û salane ji malê xwe yê taybet ji Esfer re dihinart. Bedir di heman demê de guh dida pêşesaziyê û karmendan û di serdema wî de pêşeya tevlikarî û racandinê gelekî geş bibû. Li Hemedanê bazarek lê kiribû û salane nêzîka milyon dirhemî wekî xogiya wê bazarê jê re dihat. Di buwarê zanistê de ji her kesîfa xuya bû ku torînên mala Hesnewiyê merivên xîret şinasin. Di serdema Bedir de zanistê baş daxwe. Bedir merivên zanyar handêr dikirin û pereyekî baş ji bo kesê zahid terxan kiribû. Bi navê sedeqeyê gelek pere ji bo belavkirina xwendin û zanînê dirjandin. Di dema wî de dadwer, feqe û mele merivên herî hêja û qedir giran bûn. Di milê avahîsaziyê de jî proseyeke berbiçav hebû. Gelek miskeft hatin nûkirin û ji bo lêkirina kargehan û pakkirina bîrên avê gelek pere dihatin xerc kirin. Ji bo rêwî û qasidan gelek xan hatin vekirin. Riyê Hicazê hat çak kirin û bîrên taybet li ser wê riyê hatin kolan. Bi giştî di serdema Bedir de di hêla aborî, zanist, avahîsazî û ewlehiyê de bi pêşketineke berz û gewre diyarî çava bû. Li gor gohatiye gotin dema Bedir Kurê Hesnewiyê tê derdixe ku di memleketa wî de genderî û sextekarî pir bûye. Sifreyeke pir mezin û fireh hazir dike û xurak û şerbetên herî xweş radixe û serok eşîrên welêt dawetî xwarinê dike. Nan netê de her tişt li ser sifreyê hebû. Serok eşîrên mêvan zadî bi devê xwe nadin û li bend denên dimînin. Di wê navê re Bedir ji wan ve nêzik dibe û dibêje: Konan nebe, xwarina li ber bêfê de ye, ma wekî welê ye. Hûn ji ber çi dirêjî zeviyên xelkê dikin û tevliheviyan derdixin? Her wiha bi wan dazanîn. Ji vêga û bişûn de hege bibihîzim kesekî ziyan gihandiye zeviyan dê serî wî bibirim. Vê rewşa hêmîn qederekê baş wiha ajot. Lêdawiyê di navbeyna Bedir û Kurê wî Hîlal de dûbendî derketin, pêre jî ewlehiya welê têk çû. Van dûbendiyan damû dezgehên dewletê yên mukum û li ser xwe ji derbixistin. Sedemê vê nakokiyê gelekin, lê sersebaba berbiçav ew e ku dayîka Hîlal ji hoza Şaziliya a Kurd bû û dema ku Hîlal hatibû dunyayê Bedir xwe ji wî û dayîka wî bi dûr xistibû. Her wisa dibêjin Bedir ji kurê xwe yê bi navê Ebu Îsayê ji jinekê din bêhtir hez dikir û ew di ser Hîlal re digirt. Bi Hîlal re dilpowal bû
و بحشکی بسرده داجوت. هلال بخوجی مرفکی به تفدیر و سرسری لی خرطومیر خاص بو لو ما باوی وی جید ترسیا. جبو گو خوجی بکره و وی بدر بکه. بدر هرما سامخانه دا کوری خو هلاله و اوکی حاکمی وی نشان کر. هلال باش کیسا خواه لوی دلیوی آنی و هزا خواه خورترو قایم کر. لشهر زورا گو هفسینورا سامخانه ابن المادي هوالو هوگري بدر دجيا. هلال تمو دايم بلا خود ابن المادي ددا و او زفر دكر. ابن المادي جبد الرب بيامه كهنارته و غازن دا كوريوي جيكر. ليبلي هلال بيا باوي خونكر بروفا جيوي دس بزرتو غفان كر. داويه بدر جكوري خورا گوته هگتو جنوها او بيوه دريجي ابن المادي بكي ازيوي تيخمشوناته. هلال افيك بخوا نخوش آني ارتشا خو کار کر او دا سر شهر زوری دست پیک دور پیش کر او پاشه آوه سرناوا باجیر. ابن المادي تفي برا او پیاین وی تف کشتن. دبیجن هلال جه ابن المادي 200,000 درهمی وکی پاچا سالانه کربو. دما ابن المادي دا خوازاوی رد کربو. هلال ایریشی شهر زوری کربو و او کشتبو. گاوا افنوچه لبرگوه بدرکت پر هیرس بو. عاجزی و هرساوی هین زیده تر بو. گاوازانی گو هلال لشگران لدجیوی سوردکه. وان بزیرو پریان دکره بر بخوفتینه و بخوشی لگلوان دودستینه دا گوج ارتشا باویوی وقتن و تفلیوی ببن. ناکوکیین دناو برا کرو باو ده گران تر بون و گهاشتن آستا شر. هر دو ارتش لبردری دینوری بیرگی هفهاتن. بدر لبر کوری خو هلال تیک چو و بدیلی هاد گرتن. ریهوالین هلال شیرت لیکرن گو باوی خو بکوشه. لیبلوی وها پرسفدا از نه او چند شیر حرامم گو باوی خو بکوشم. چونک باوی خو او جیره گوته تو میری اجی سر لشگری تا تو چید بیجی؟ لی باوی وی گوت اگر کسک گوه لگوتنا تا بکه همی همو بین کشتن چونکو همین دلی خلکی بتهایه. ناخوت میری بخوازا من اوه گوت کله هکی بدی من داگو از جبو پرستنا خودی خولی بگرم. هلال باوری بباوی خوانی و کله هک او پره کزیده دایی. گاوا باوی وی بدر روشا خوال کله روناند کله آسی کر. بدومانا دمیره بدر دیسا بکوری خوره کتریک بریه و شر دناو برا هر دویان ده در باسی قوناغکی دن بو. بدر دیسا خواه جبو ایریش برنا سر هلال آماده کر داگو حول بده طولا خو هلده. بدر پیام جی ابو الفتح عنازی و ابو عیسای شادی یل اسد آباد رهن آرتن وی هر دو لدجی کوری خوا سور کرن. ابو الفتح عنازی آجود سر هرم جر دسهلاتیا هلال و دزدانی سر کرمان شانه. ابو عیسا جی دزدانی سر چابور خواسته و باجر تالان کر. لیبلی گاوا بهیست گو ارتشا هلال بسرویوتی راست باجار بردا و بری خواه دانهاونده گول جیره سردستیا ابو بکر رافعی بو. هلال دا سر پشتاوی و گلک دیلمی کشتن. تی گوتن گوی 400 میر دناو ده 9 میر کشتن. ابو بکر رافعی جی ابو عیسای شادی گرد و او را دستی هلال کر. هلال ابو عیسا نکشت برواجی وی که لیبوهری و اولگل خبر. گاوا افنوچه گهاشت بدر هوارا خو گهان شاه بها الدولة بويهي بها الدولة بويهي بهاواروي وهات و ارتشك بسركشيا فخر الملك ابو غالب جيرشاند. ارتش گهاشت نيزي شابور خواسته. هلال هزا خو قومي سرهفكر و گوت لشگرين بها الدولة بسر موهاتنا قائم چبكن. ابو عيسى شادي هولدا گوجبن قنجيا هلال رابع وشيرت ليكر گوشري ارتشا فخر الملك نكا سري لبر بها الدولة بويهي دينا و پرو دياريان جيره بهنيره. وي گوتي گو لشگرين بها الدولة لشگركي گرانه و لشگري ويدي نكاريبن زورا سربازين بويهيان ببه. هلال هيرس بو و گوتي اف نشيرته تا از خاپاندم تا
حتى بزمان دريجيه خست باوي من هزدار ببه ومن قلس بكه. هلال بريار داغ و ابو عيسى شادي وره كشتن و بري خدا شري ارتشا فخر الملك ليبلي وي پاشي شاشيا خو فرق كر و زاني گو او نگار شري في ارتشي بكه و باور كر گو ابو عيسى شيرتك دل سوزانه ليكربو. دي ساجي نها سريا راست وي هولدا فخر الملك رازي بكه و گوتي گو او نهاتيه شر لهاتيه بكه و نافرفين خزمت كاري وي. فخر الملك بوی گوتنه نهات خاپاندن و شرکی گرانه دناف برا هر دو ارتشان ده قومی. ده انجامه ده ارتشا هلال تیک چو و هلال بخواه بدیلی هات گردن. فخر الملك کلها هلال زفت کر دزدانی سرپرین وی و پاشه کله را دستی باوی وی بدر کر. بفیرنگی بدر دی سابو ده سهلات دار و ایدی کاریبو کردان نماز حسنویان بر بخواه بینه. چونکو بدومانا دمیره تکلیین وی لگلوان باش بون. ددما ده سلاداریا بدر ده پیوندیین دنافبرا حسنوی و فخر الدوله ده هر بخوشی دومیان. هر دو آلی ده هف بیمانیا خوده دلسوز بون و لهمبر مترسیان به هفکاری لبر خودان. لی اف هف بیمانی نبدلی شرف الدوله کره عادد الدوله بوهی بو. چونکو او بترس بو گونی زکایا دنافبرا آپی وی فخر الدوله و بدر ده ده سلادیا وی بخجیر مترسیه. عادد الدوله رکبری به هردویان رکر. ارتشا عادد الدوله و ارتشا بدری حسنوی لنیزی کرمانشانه راستی هفهاتن. پیشی بدر وکی تاکتیکا که سربازی داخویا کرن گو ارتشاوی تیک چویه. لگاوا ارتشا عادد الدوله دست آویت دابش کرنا اختیرمین گو بدر پشتی وکشنا خواه یا تکتیکی بحمد لمیدانا شرحی لابون. ارتشا بدر جنشکا و گرد سلشگرین عادد الدوله او پشتلوان شکاند. تيگوتن گو هجماره که پرکیم آلشگرین عادد الدوله جمرنی فلتین و بستو خواری وگریان بغدایه. في سركفتنا مزن ريدا بدر گو شکومندی و مال و موداین خواه ین بری وگرینه. ایدی هریما چیایان آجی چیاستان به تمامی کتبو ناف دولتا لجیر سردستیاوی. پیره پیره بدر هیم بهتر نافدار ببو. وی کیجی باندورک ارینی لحیبتا دولتا حسنویه کر و ایدی دولت و میرنشینین هاور دوره خوستن ببن هف برجوند و هف پیمانین وی. دولت ابوهی بخوا لرازی کرنا بدر دگریا. روش او صاب آرامی دومیا نمازه پشتی پیمانا گو بدر به دولت ابوهی را امزه کربو. شخو اشکر بو گو بدر کاری بو هزا خوا باش بکار بینه و روشا سیاسی هر وصا تکیلین بدر و دوری را کنترول بکه. نخاسم به دولت ابوهی را یا گو ایدی دخواست خوانزیوی بکه. جبر وی هزداریه هن کسان ناسناوی میره چیه یان والیه چیه لبدر کربو. روشا آرام و گش حتی روژا مرنا بدر آجوت بو. جخوا هن کس دبیجن گو بدر ده سالا 1014 ده ده دما دور پیش کرنا کلاها میرکی ده به دست حوالین خواه ین جو کردین جورقانه هاتیه کشتن. دبیجن گو صدما کشتنا وی او بو گو لشگرین وی جدور پیش کرنا بیداوی و سرمایه دجوار بیزار ببون. پشتی مرنا بدر دولتا حسنوی بربنمانه وچو. نویوی میر طاهر کره هلال تنه سالک دسلات داری کر. میر طاهر به دست ابو شوک انازی هات کشتن و میرنشینیا حسنویه بداوی بو. پشتی مرنا طاهر سردستیا ولات جدست مالباتا حسنویا کرد که دست مالباتا انازیا کرد. پیرجی انازیان ناوندا بری و برنا دولت و گوهاست هرما جرن رش آروهایه.